أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. أن يتي الله سبحانه وتعالى الله تددو موضو تودو سنيدو هانا دو يتيده جومي لاو يتوري نفو den jarnamo weltanomo e dow nemaji makko ɗin fof den seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede. Kala ko rewa hara wona kanko, haray ko sama kala ko tooñe. O wotiɗi e dewal ngal wono o wotiɗiri noon e tagugol tagore nden e jeyugol nde e newugol nde e yilindirgol dendanangal fiyakuji mayre. Wono no o wotiɗiri noon e inde makko ɗen e dendanangal sifaji makko. Iɗen seedo wonde Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah, ko nulaɗo makko, suɓaɗo ɓurna, yiɗaɗo hoola, teddina, nulira gonga, nulira sabu yurmede wonande tagore nden. won Allah wiiri noon wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. ɗen seedano nulaɗo yettingol nulal ngal ha timma, laaɓana moftoɗen ko alda e ɗayde, tinno e diina Allah kanko alda e raɓɓindinare. ɗen toro Allah yo juulo e makko, juula e wengure makko nen fof, juula e sahaba ɓe fof, juula e kala jokkuɗo laawol maɓɓe ngol, iwtiri ɓaawo batteji maɓɓe ɗin, ñentiniɓe eno ɓe rewiri noon Allah ha ñalande dargal. Allahumma amin. musidɓe tedduɓe, eɗen jokkito darsu meɗen on ka tafsir e ngol cortewol ɗo suratu Ali Imran. hanki darsu meɗen mo haaɗuɗen e muɗum on joofinani en yewtere wonanonde soggede nden ko yowodiri kon e ghazwat Uhud. si tawi wiyama o aya ɗo mo wonɗen ƴettude muɗum ɗo wona humodirɗo e ɗen ayaji ton. si tawi le en ƴetti konngol wi'uɓe ɓen wonde o aya ɗo no humodiri e ɗen ton, haray o aya ɗo no hombande en o wonana hen ɗon kadi ƴangal egginay ngal en e nden yewtere ɗon ko yewdiri e ghazwat Uhud, naɓa en e yewtere go kadi jantande sifa muɗum buy ka alquran ga gila ka iwruɗen ɗon suratul Baqara. alquran on ko egginayɗo neɗɗo yewtere naɓa e yewtere. nde yewtere feƴƴunde ɗo fof ko yewdiri ghazwat Uhud ko fi julɓe e heferaɓe wona wolede e lombiɓe hakkunde julɓe ton no konta julɓe kono ko nafiqiɓe fil haqiqa ko e heferaɓe woni koɓe jeeya. o aya ɗo jomirawo seniɗo towɗo o wi'i wala yahsabanna alladina yabkhaluna bima atahum llahu min fadlihi huwa khayran lahum. ko fi guddan, ko guddan wona e haɗede, ko guddan wona e ŋiñede jikku gonɗo, jikku mo hay goto yelaki yo wonu e muɗum, jikku mo buyi noon woni e muɗum, sabu wonki no rereɗi, no yiɗi heɓugol goɗɗum, no yiɗi heɓugol ko ɗuuɗi. si ɗum ɗuuɗi e neɗɗo, keɓal ngal yiɗugol keɓal ngal ha siɗude neɗɗo jillora e guddan noon ko jikku gonɗo, jikku mo neɗɗo hana sifitorde. ko ɗum si Allah wi waman yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. kala on dandaɗo ndereran ka ko wonki muɗum, haray ko ɓen ɗo woni malaɓe ɓen no sifitori malede. yo Allah jeynu en ɓen. sabu ka neɗɗo daɗi ndereran ka ko wonki muɗum ki wo, kanko e guddan haray ɓe waynodiri, ko ɗum ɗa addata ɗum ɗa. o aya ɗo no jantano en fi yimɓe salorɓe ko Allah jondi ɗum kon. jawdi ndi Allah luɓi ɗum ndi
ndi Allah halfini ɗum ndin jeyini ɗum salorayɓe ndin ɓen e hoore ko alda e gonga bal salorayɓe ndi e hoore ko yowodiri e mayri kon haqqeji ko yowodiri e mayri kon ko ɗum woni tottugol zakka on e konngol goo e konnguɗi karamokoɓen e ma ɗum jonnutugol enɗam ɗan haqqeji muɗum ɗin e konngol goo e konnguɗi karamokoɓen ma ɗum notagol noddando nuraɗo ɗum sallllahu alih w sallam si ɓe wi adde jawdi ni mahen ka jihaadi eɓɓinoɗen ɗum kadi ko waɗɗi ɗum waɗigol e konngol karamokoɓe goo woɓɓe wi'i e nafiqiɓɓen no jeyano e jikkumu ɓe feñjinno e fe gaswat uhud salagol accutugol jawdi ndin ɓe sali noon jonnude jawdi maɓɓe ndin ɓe yaltiɗa e hoore ɗum ɓe ellinori ala ɗano ɗuyti ɗano yeebi ɓe jaɓana ɗum nuraɗo sa sallam yiɗatano lance ɓe jaɓana e woɓɓe ellaji mum haysi hiɓe yani andi naw amma gonga ala ton kono fi tum to jama on saako fiita niɓɓitande nden ɗuyto sabu ɗum ɗuyte doole ɗen fi tum yo wona e hunde wotere ɓay Allah waɗi ardi ɓen ɗum ko kamɓe nulaɗo sa sallam e ko woni takko maɓɓe bitana maɓɓe on disodirteɓe tigi tigi ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe Allah waɗi ɓen ɗon ko moƴƴuɓe murandu moƴƴay ɓeɗa wawata bonnude nder ton kono si woni no ɓe sortike alanan ɗum ɗon bonnay ko ɗum waɗi si doole ɗen fuɗɗi ɗuytagol mbi ka laawol ka ɓe yiltino ɗon kamɓe tataɓal jeysion idan woɓɓe wi ko ɓen salinoɓe nafugol jawdi muɗum ndin woni ko ayon woni yewtude fi muɗum kono ko ɓuri ɗuɗude kon e konnguɗi kam koɓɓen aya on ko fi zakka on woni e wolude salagol jonnugol zakka on munasaba on noon no tiiɗi ha si woni konngol ani ka konngol aranol sabu ɗum haray aya on humodiri e ayaje ɓawoje ɗen ka salagol jonnugol zakka on kadi ngol konngol ɗon hino wi'a bal ahadith ji hino ari e hulɓinɗi e muɗum aya ɓuran kadi no ari ka suratu tawba yawma yuhma walladina yaknizuna aldahaba walfiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum biadabin alim yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum ila akhiri layati alkarima ɓen ayaje ɗon no ari no tiiɗini fi ɗon no hulɓini no rentini e salagol ɗum ɗon konngol kam ko kadi no ari e aya ɗo wono jantorɗen no wondema ko fi ani ayon ko woni ŋiñude ko woni hulɓinde haɗude ko sali ɓen jonnutugol enɗanji muɗum ɗin haqqeji maɓɓe ɗin e jawdi muɗum ɗin bal hadith no ari no joli mi ɗuuɗa fellutude yani e tiiɗugol sellugol hadith o kono hadith no ari e muɗum inchallah en dartay yani ñawore hadith on nuraɗo sa sallam filla e maɓɓe kaɓe maaki ala on salotoɗo yani ala on mo enɗam muɗum arata ka mum lando ɗum ko ɓeyditi e haaju muɗum e jawdi muɗum ndin yani ko fawti kon e dépense maɗa ɗin e jawdi maɗa ndin o lando ma ya okkormo sabu koye ɗum ɗon on landade o tigi salo maki sowona ñande dargal ndin jawdi ɗon ndi waɗanoytemo yani ndi lettiroytemo ñande dargal ndin ndi mbaadinoyte ñande dargal ɗum iwtira ɓaawo makko no doga no jokkamo ha hendomo waɗɗo e makko o wona lettirteɗo ɗum ɗon o lettire wirtede yeeso tagore nden fof feeñirgol ɗum ɗon yi tagore ne yiye to anda oɗo ko wuddunoɗo salorɗo ndi jawdi ɗo o lettire noon kadi ko yowodiri kon e musedi ɗen lette ɗon ngol konngol ɗon hino joli amma ka zakka ɗum ɗon no fottana woddema zakka on ko ruknum min arkani l'islam bal ko thalithu arkani l'islam bada shahadatayni wassalah ko zakka on hikkoto ɗon ahadisi no ari selluɗi ken ka nulaɗo sallallahu alih w sallam maki kala o on saliɗo jonnude yaltinde zakka jawdi muɗum ndin jonna hanoɓe hennagol ɓen ndin jawdi ɗon ndi wono e lettiroytemo ndi ñande dangal watti noon aya mo jannguɗen gonnani ka suratu tawba idan aya on ko feeñi kon hayso ko sabu mo ayyan e goto e ɗiɗo kono himo mofti ɗi fof majji no mo mofti kala guddan ɗan neɗɗo waɗe jawdi muɗum hara wona ko o hani no wuddirde ala hunde ko neɗɗo hani wuddirde awa waɗɗi ɗima ɗin ko yowodiri kon e haqqeji Allah ɗin ka jawdi
zakka on e ko yowndiri kon enɗan ɗan ɗiɗo si neɗɗo o salori ɗi o wuddirani enɗan makko ɗan o sali keɓe wallitade haray mo mari feere salare tun e salƴitare o sali ke jonnude zakka jawdi nin salare tun e salƴitare sikki ala si allah lettoyamo sinara o tumo allah yaafimo allah wi wala yahsabanna wota sikku dey alladina ɓen yabhaluna wuddiroɓe bima atahum llahu konko allah jonniɓe min fadlihi immorde e ɓural muɗum huwa hayran lahum ɗum ko moƴƴere wonandeɓe allah si ƴetti jawdi o jonnima na wakkilare ma heɓirɗani ɗum wona ƴoyre ma na pinal ma andugol ma no aduna yarata na gandal ma e na hay hunde ɗum ɗum fof kala ko marɗa hen ko mujarrad asbab ko sabu ngelo no jangi ɓurma ɓe ala jawdi sifandi marɗa ndin hay feccere mari ngelo no iwi e famille ji marɗi dambe njane ɓe ala sifa jawdi ko allah jonnuma kon ngelo ɓurɓe ma ƴoyre ɓe an tiguirɗa ɓe hay a susata golludugol le mum saabu harayɗa felliti oɗo on ko beesi o falaka na ɗum o ugginte o tournete few hake andi anti o ɓurma ƴoyre mo ɓurma andugol yani no tic tac yarata kono allah jonnali mo sifa ko jonnuma jawdi o ko ɓural allah tun allah subahana taala o moƴƴorta e maɗa jonne sabu hun noon no toon kum faggitotoɗa won dara kum tiiɗo dara hay ko yiyotako ko ɗum allah wi min fadlihi immorde e ɓural makko neɗɗo on yo ƴettu ɓural ngal fof jonnita allah jawdi makko ni taw mantor ɗum wasi kanko ko tinnare makko nde jondimo taw yi'uɓe heɓali ɓen ko ɗuuɗi ɓay alamo ala seeɗa kono taw yi'uɓe heɓali ɓen ɗuuɗi ko ɗuuɗi konteteɓe ɓen wasuɓe wondema ko sabu angal wakkilare maɓɓe ma ko sabu jofoyagal maɓɓe ma ko sabu angal waɗugol ɓe dow goɗɗum ngo na hay hunde ko allah woni kowoni sendude nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lhayati dunia wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhida ba'dahum ba'da sukhriya allah wi ko menen woni ko sendi gurdam nguure on hakkundeji maɓɓe allah jonni ɓeeɗa buy jonni ɓeeɗa ko hakkidi jonni ɓeeɗa seeɗa o wi fiyo yoga maɓɓe golli yoga miji te haramo ɓe no marno jawdi yen ko hatonjini kon on mbo wasanayno goɗɗo ngayka on mbo ñappanayno goɗɗo suudu risque no gurdam no yowo e hoore leɗɗe dow wiya no ñappandema mo ɓe ƴawayno ñappana hoore mo mo ɓe asanayno hoore mo mo ɓe mahanayno hoore mo hayno gurdam na wela ndi jawdi jom hayno ndi wela mo ɓe so tawi no ronnat hoore mum dongal mum harayno de no satti kono allah ɓay ko o yurmeteɗo ko o hakim mo andino alhaaliji ɗin haani yarude noon ko ɗum o wi ala yalamu man halaq taguɗo on o anda fimoɗon o anda alhaali mum la wallahi allah no andi ko ɗum ka ñeñal makko ka hikma makko o warrini idan an jogiɗo buyon taw ɗum guddo tawiɓe heɓali ɓen buyi ko welsinare maɓɓe ko raɓɓinnare maɓɓe ko e maɓɓe woni ko iwri la ko allah woni ko sendi o jonnimo ɓe embere ko fara ɗum jonnude kon o waɗi ɗum kadi dardor ɗum on tigi andu an ko ɗon allah wonma e darnade goɗɗum ɗum ka jawdi ɗon ndindi o jonnuma ɗon goɗɗum ɗum ko ɗon o wonma e darnade idan o wi ɓemɓe allah ɓemɓe o okki e ɓural muɗum immorde ɓural makko tawata hiɓe wuddira ɗum wota ɓe sikku dey ko satti wondema ɗum ko moƴƴere wonandeɓe haray ɓe ɗaynitike ɓe janfitike ɓe hoditike bal ko woni bal tode huwa ɗum sharrun lahum ɗum ko bone wonandeɓe honnum wonota on bone sayutawwaquna o kalima ɗo woɓɓe wi aslu makkon ko min ataqa yani hunnangol wawugol so ƴetti ɗon sayutawwaquna wona ɓe wawinoyte yani ko ɓe wawata kono ɓe wawine e hoore doole ɓe fawe wawugol feere lata ma ɓe wawa woɓɓe wi kalima on ko min atatwiq ɓornugol ɓornete e dande so ƴetti ɗon sayutawwaqun ko ɓe ɓornoyteɓe ka dande maɓɓe wono koɗol ɓornoyte manaji ɗin kanji ɗiɗi no hiɗi selli hiɗi wawi yahude e aya o sabu ɗi duñidira ɓe hunnanta lette ɗen hay goto hunnanta lette allah ɗe ko so forçama ɗum o fawama woni ɗe ɗo woni façon lette hedditiɗen fof idan ko haqiqa ko ɓe fawoyteɓe ko ɓe rondoyteɓe ko ɓe wawinteɓe e hoore dolede e hoore ñoƴƴede
e hore ɗum ko noone honno noon ɓe doolirte ko ɓornede ka dande kalima on o fira ɗiɗi ɗi noon so yutawwaquna ko ɓe ɓornoyteɓe ma bakhilu bihi konko ɓe wuddiri noone jawdi no ndi way o ko kalise kange ko jawdi espèce ko wona e gollirede kon hannde ko dammi ko na'i ko geloɗi ko woni wo e noone jawdi ni allah wi ko o ɓornoyteɗo ɗum konko o wuddiri yawmal qiyamati ñande darngal o wona e gusodugolle ɗum e tallodugolle ɗum tagore nden fof wara o renti mo yiiɗo mo anda oɗo ko wuddirnoɗo haqqe ko yowdirno e jawdi ko allah jonnunomo kon wirtere allah wirtamo hoynamo jasinamo watti ɗum noon lette dongal ko rondi kon hara no fawi non ɗon lette ɗen ɗe wona hissiɗe wona manawi waliyadu billah woɓɓe no firi o aya ɗo ko wona ɗum ɗo fof ɓe wi aya on ko woni wolude guddan na telen makka jawdi ko telen makka gandal wuddirgol gandal ko allah okki ɗum ɗon ko selli kon ɗiɗo fof no naati nder muɗum kala ko neɗɗo on wuddiri sabu aya on toɗɗaki wi'i jawdi o wi yabhaluna ɓe hino wuddira bima atahum llahu konko allah okki ɓe ko jawdi ko gandal ko jaahu kadi ko dokkal molanangal jaahu no nafa ka jawdi nafata ɗum noon mo ɓe no andi ɗum no seedi ɗum woni ko laamu allah jonnuma ƴettu laamu maɗa ngu waɗirangu sabu moƴƴere yo heɓo waɗirangu sabu yo bone duñe pottine siko gandal allah okkuma a wuddiringal a salike jannugol jama on a salike ɓe andinde lette molnaɗe no habbima naɗo maki man katama ilman aljamahu llahu bilijamin min narin yawma alqiyama mo suuɗi gandal sharia ko noon ko feeñi kon e gandal ko faana kon no wawi noon natore tun kala gandal nafowal jama on ka fiya kuji gurdam maɓɓe kadi ha ɗandi ɗum ɗo mo waɗi nafaytere maɗe bange ɗo angal muɗum jama on lorroray ɗum fof no naati e gandal ngal hanaka suuɗede mo suuɗi gandal ɓe maki allah uddiroye mo hunduko yani jolkiroye ko yani janɗe yite lijam koko puccu waɗante kon ɗo kotte kon ɗo puccu mum ka hunduko ɗen janɗe ɗon hara ɓoggi ɗin haɓɓa ɗon ko waɗɗoto ɗon gon pooɗata kon ma hoyfina fiyo ngu yahuma fiyo ngu dal allah ko ɗum maɗɗino tan mo walkoya ɗum ka hunduko makko kon kadi ɗum ɗo wona wirtere wonande mo yeeso tagore nden fof yiɗomo o e hino suuɗenoɓe gandal ɓe haray jama yo wattuyla ko wonɗen e janngude ko e ta ɗum wono e hujja e hoore meɗen ñande dargal torɗen allah etoɗen yo ɗum wonan en hujja ko annduɗa kon andi jama on heɓuɗa jaɓuɓe wo a heɓa wo heɓuɗa neetiɓe wo a heɓa wo heɓuɗa goɗɗum nder ton wo a heɓa wo ta ɗaɓɓu hay hunde ɗum ton yeloyoɓe jaɓu naam ɗum ɗon neɗɗo yeloyoɓe jaɓu kono haysi ɓe jaɓa andinɓe andintinɓe mi woli ha mi ronki ala ka dina allah mi ronki on ko may nden woni mi ronki on koye a woli fodde hiɗa wuri fodde tana jokka ɓaawo haala maɗa kan yani fodde a hula masibo ɓaawo haala maɗa kan koye a haɗu jama on ella on sa yimo hande haɗu sa yimo janngo haɗu tawi ɗum ɗo haɗama ha ronkama si yehi ha a fankoyi hay fi a wolino woma widrika woɓɓe goye ɓen ɓe yiidano waɗude ɓe nanali ha haɗum ɗon no haɗe woma widrika wona a suuɗiɓe gandal idan haray neɗɗon koye wattuyla ko andi kon koyo andinti jama o kon kadi o moƴƴora e maɓɓe telemma ɗon walillahi ko allah wodani ko allah jeeyi mirathu samawati rontugol ndondi kammuli ɗin wal ardi e leydi ɗin kala ko woni kon e ɗi kammuli kala ko woni kon e leydi allah ndin e hoore muɗum e nder muɗum e hakkunde muɗum fof ko allah jeeyi fof kadi ko kanko ronata yani ko kanko sakkitorta sabu tagore nden fof maya jawdi min hande hindi eggude oɗon ndi hay ɓeeɗa egga e goɗɗo e ɓen noon kadi yahoya e woɓɓe ronoɓe mo ɓen eggo e goto kala e ɓen noon yaha e ronoɓe ɗum ɓen kono woni layirde yaha non noon ha ñande goo haaloye hay goto wodaki fof maayi jawle ɗe fof heddo ɗo fof allah tun sakkitorta o heddo kanko tun wano wonirno noon kanko tun ko awol arano
wallahu allah bima ta'maluna wonande konko golloton aya on ɗo o fewtina wonaɓe yewtede ɓen tigi yani khitabu on ɗo fewtina e men enen umma o nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum e sahaba ɓen kono na innugol wonde ko kamɓe siforno ni kono ɓay alqouran on ko nulaɗo wona tuggede hewta e meɗen non hewta e hedditiɓɓe wonde ko e meɗen khitabu on tuggete ko ɗum sikaram koɓe go jangiri ni bima ta'malun woɓɓe jangimo bima ya'maluna wonande konko ɓe gollata kamɓe homɓe kamɓe yimɓe salora ɓen jawdi ndin wuddira ɓen ko allah hokki ɗum kon gandal wo jawdi wo allah wonande ɗum habirum ko o humpitiɗo himo andi fof kala ko waɗuɗa himo andi hay hunde suuɗaki mo alhaali maɗa aya on o hombira humpitugol gandal allah ngal yani hollutugol en humpitagol an allah ngol kala konɗen e feƴƴinde ɗum hino mofti peeji ɗiɗi no mofti fodore no mofti kamba fodore wonande on wonɗo e jonnude ko allah subahana taala o moƴƴori ɗum kon wakkilo yo an wonɗo e jonnude wota aamu wota haaɓu wota wiw ɗuuɗi sabu ko hoorema wonɗa e waɗande allah no ƴelliti no humpiti konɗa e wadde kon fof fof ko a winnanteɗo marane yoɓo e joddi ɓurde mawnude ñandeda ngal o waju ɗo no kombol aya on ko fodore ko waad e oya wajhul wa'id ko an yo wonɗo e wuddirde an yo wonɗo e salorde ko allah moƴƴori e maɗa jonnugol ma allah no renti no humpiti konɗa e huwude kon haɗi to ɗen golle ɗon sabu fof ko a wonaɗo e windanede marane ko a yoɓoyteɗo fof kadi ñande dargal ɗo waray ko kamba idan aya on no mofti julɗo e kefeero wonɗo e moƴƴinde e wonɗo e bonnude mo ɓe yo anndu allah no renti ɗum no renti koni gollude kon no humpiti fof hay hunde suuɗakimo laqad samia allahu e ɓayri o aya ɗo joofiwa ɗo allah hikki ɗo yewterere fi yahud hande ka ɗo ko fi yahud wona e wolede e kala sifitorɗo e sifaji maɓɓe ɗin nguddanno jeeya e sifaji yahud ko ɗum sikarmo koɓe goo ƴetti aya ɗo wi'i ko fiiɓe ga o yowodira e gazwat uhud ko ɗalanni falakum ajrun adim aya on noon o tigi mo gayniɗen ɗo joni himo mofti mo huɓiti mofte ɗe fof enen julɓe ɓen yahud e ko wona yahud kala sifitorɗo nguddan ko wola e aya on kon hino fewti o tigi laqad samia allahu wallahi ko goonga allah nani qawla alladina qalu konngol ɓen wi'uɓe inna allaha tabiti wondema allah faqirun ko o baaso wa nahnu ko menen woni wa nahnu menen agniya'u ko men alɗuɓe konngol bongol konngol ngol nowru nefete mirñoto si nani ɗum konngol ngol ɓernde neɗɗo faɗata soni o nani ɗum konngol ngol ɗengal teddata e fillagol ɗum hara ko fillagol na sincugol woola wowlugol hara hino jaɓi no weltori kono ɓay tun ari ka alquran ko ma fillo ɗengol konngol ngol ko fillorangol fi ruttede ala hada al wajh fillagol konngudi bonɗi ni wona ella hara ko fi ruttugol ɗi feññina butlan majji ngol konngol ɗo ko yahud woni ko woligol bi kulli ta'kid haysi sabab nuzul arano siyak aya on no tindini wonde ko yahud woli sabu sifa no ndergamoɓe hertori e nder aya on karam koɓɓe noon no janti asbab nuzul riwaya no janta wonde makko wiyeteɗo fil has woni ko wulumno ngol konngol goto e karama koɓe yahud nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam immino aboubacre radiallahu anhu ɓe wi yew ka yahud noddana en ɓe l'islam yew andintinana en ɓe yahud aboubacre radiallahu anhu o yahi ka suudu maɓɓe jangirɗu tawi fendo on saayi ɗon hiɓe ɗon o tawi ɓe toon o fewtini ɓe konngol o wajori ɓe kulol allah e gomɗingol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e annintingol ɓe wonde koko ɓe on salade koko ɓe on yeddude ɗum no ka defte maɓɓe ɗe ɓe jogii on sayi o neɗɗo ɗo wiyeteɗo fen has o wi aboubacre menen ta soñju men menen haaju amen ala e baaso
jomi mum wonɗo men noddude mum on no noddude jama o yo ñawlu ɗum ko wasuɗo ñawloto alɗuɗo ɓe kamɓe ko ɓe alɗuɓe yahud ɗi konnguli ɗo ko samakaraji maɓɓe ɗin ni allah no fille maɓɓe wa qalat lyahudu yadullahi maglula ɗum ɗo ko mboodi maɓɓe ko aada maɓɓe ɓe wolay ɗum wa fillotoɓe ani taali hara hay ɓe hula ɓe ɗen ƴaaki e fillaye goo ka asbabu nuzul ɓe wi konngol ngol ko huyay ibne akhtab woni ko wolingol ko wonno sabu ha o wolingol ko ɓay aya on tippike man dha alladi yuqridu llaha qardan hasanan fa yudaifahu lahu wa lahu ajrun karim ko noon aya ɓay aya on o tippike huyay wi joomi muhammad waasi o watti ñawlagol tagore nde idan konngol ngol ɓeeɗo ɗiɗo hingol askintinna e maɓɓe ɓeeɗo ɗiɗo noon ko kontanoɓe karamukoɓe yahud neɗɗo si o woni yeesojo yo rento e ko o wolata kon e ko o huwata kon sabu a waɗay tun jama on buy ƴettay ɗaɓɓitata ko ala iyi asas waɗɗa ɗamari dalil ka ala dalil kamɓe ɓe andi ko allandi torte telen ɗum hiɗa andi hay kaari en waɗi o mawidiri kara kaari en faljo yahud ƴetti konngol ngol woni eggidir yani ngol woni e eggugol hakkundeji maɓɓe yiwa e hundu ko ɗo e hay hundu ko oɗa allah no subhanahu wa taala o humpiti ɗum humpitugol mo ɗum ɗo wonali mujarrad tum andingol ko kambirgol hollugol ɓe wondema awa ɗum ɗo notama marama lutti hendagol ɓe joddi maɓɓe ni kono noon tun heddi allah holli wondema o nani haala kan aya on no tabitnani allah sifa nanugol aya on no tabitnani allah sifatu sam'i allah no sifitori nanugol allah wi aya ko kadi qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha aicha radiallahu anha on sonnajo wonnoɗo yewtudude nulaɗo nden yewtere nde allah wi nani aicha wi hari himo takko ɗon kanko kono konguɗi goo mo nande goɗɗi o ala e nande allah wonɗo ka dow kammo jeɗɗaɓo ka hoore arsu mum dow ton kanko wi o nani ko sonnajo on woni e wengidirde nulaɗo kon sa sallam fi fiyake addunoɗo mo on idan o sifa ɗo ko tabitan ɗo allah e noone no hawro nderiri noon e mangu allah ngun e teddungal makko ngal enen tagore nden en sifitori nanugol kono enen e makko na en noone goto ka nanugol nanugol meɗen ngol ko nanugol tagaɗo no mari hadde no mari keerol nanugol allah ngol ko nanugol taguɗo jomirawo jeyɗo on kala hunde mo way hunde wawata ɗum suuɗade tagore nden fof si fondi di konngol gotol mo ɓe ka haala mum wowli haala harnaka oya woli kan allah nanay konnguɗi ɓeeɗo ɗin fof andamo ɓe maɓɓe kon woli wigol accu ha waɗa wola ala wigol honno wiwɗa ala ɗin ɗen ɗuytalle fof ala e sifa allah on ko nanugol mutlaq kala ko wola woni noon feññina woni sowndita allah kanko fof o nanay o wi ɓe wiwɓe wondema allah ko baso kamɓe ko ɓe alɗuɓe allah nani ɗum hara teddungal e maɓɓe sanaktubu ma qalu min winday konko ɓe woli konko ɓe woli ɗon min winday taban yahud no andi golleji jama on no windede kono ko wiwɗen kon hollitugol ɓe wondema ɗum ɗo windete na fellintingol ɓe hay hunde ko wigol ɓe wa ɗum ɗo yori e ɗeri habbe tun joddi muɗum ndin joni habbe ko yowodire yani ko ñawitirteɓe konngol ngol ko nangitirteɓe ngol ko ɗon wigol min winday on ɗo sino yahud no andi mo ɓe ko woli o windete maranemo kono ɗo ko kambangol ɓe a wigol joddi muɗum ndin on tawyay ɗon konko ɓe woli allah wi min winday wa qatlahum kañum e warugol ɓe al anbiya a annaba ɓen ɗum kadi min winday bi gayri haqqin e warugol ɓe annaba ɓen bi gayri haqqin ko alda e gonga ɓe kuuɗe ɗo ko yahud andira o sifa ɗo ko ɗo waɗi si wiwɗen sababu nuzul ari o ara o aya ɗo anduɗo sifaji yahud ɗi wosinanimo ande ko yahud ona wolede fi muɗum ɓa ɗum ɗo bakama e maɓɓe hiɓɓidirama e ngol konngol ɗo allah wi ɗum ɗon kadi min winday wona qulu min wi'ana ɓe on addaka ga kono ko kamɓe wi'anoyte wona qulu min wi'a
dhuqu mede adhab al hariqi lette sunnoje ay al adhab al muhriq lette sunnoje karamo koɓe goo wano Hamza o jangi ɗo so yuktabu windete ma qalu konko ɓe woni wa qatluhum lamun biddam e warugol ɓe al anbiya annaba ɓe bi gayri haqqin ɗum kadi windete wa yaqulu o wi'ana ɓe o jangi kal fi'lun bil ya wa yaqulu dhuqu adhab al hariq amma jangi arano ما قالوا وقتلهم كمفاعيل مفعول أول مفعول ثاني أما على قراءة حمزة سيكتب ما قالوا نائب فاعل وقتلهم ونكين كدو نائب فاعل كمعنى سرتا كغوتو كسوغان ننتو ونند يعني فامودو دنگال عربونgal kanko soggande si ari o so ay nerton bele nduru dumbele ndur don goddo wawata nduworande goddo koko soete si a fama mbalode qiraaji din a tawa o alquran o wawata wonde sena yudo ka Allah neddo wawata yubbude dum do yubbirani hara ella yaltitata qira aya goto ma kalima goto hara buri qira di no e makko tawata ya tahallutondira dunyindiral e majji ko imma hidi defondiri odo no sembini oda ma ɗum mo be e majjino fandi maana goo ɗi maanaji ɗo fof no woni maanaji ko sharia o mofti allahi dhalika ɗum ɗo o honno wi'oygol ɓe ngol meeɗe lette sunnoje ɗen yoɓugol ɓe ndi joddiɗo ɓe wi'anoyte kadi dhalika ɗum ɗo o bima qaddamat aydikum ko sabu ko ardini kon juuɗe moɗon ɗen yani ka wona qulu ɗo o koko ɓe wi'ante ko wona jantede konguɗi tati aranongol zuqu adhab al hariq so woni ɓe nadama ka yiite ɓe wattane ɗon yakkede ɓe wattane ɗon aybinede ɓe wattane ɗon kongede ɓe wiye meeɗe ɗon noon lette sumugol ngol lette sunnayɗe on ɗen ɓe yette ɗon kadi ko fihon ɗum ɓe naadira ɗon ɓe wiyane dhalika ɗum ɗo o naadugol ɗon ɗo o yoɓugol ɗon ndi joddiɗo bima qaddamat aydikum ko sabu ko ardini kon juuɗe moɗon ɗen yani sabu ko juuɗe moɗon ɗen faggiti kon o aya ɗo ko konngol woni ko ɓe faggiti wiyama lega bima qaddamat aydikum sabu ko juuɗe ɗen faggiti e kanko ɓe wi ko sabu ko ɓuri yani ko ɓurɗude faggande neɗɗo on kon ko juuɗe ɗen o faggitorta kono wona ko juuɗe ɗen waɗi kon tun o nangitirte ɗengal ngal ko waɗi kon o nangitirte gite ɗen ko waɗi kon o nangitirte noppi ɗin e koyɗe ɗen kala teral makko ko faggiti o nangitirte ko faggiti kon fof noon no askintinne e juuɗe ɗen sabu ko kanje ɓurete faggorede wa anna allaha e wondema Allah hinɗo konngol tatabongol ɓe wiyane kadi wondema tabitino Allah laysa o laataki laysa o wonali bidallamin toñowo lil abidi jiyaɓen Allah wona toñowo jiyaɓen wiwgol ɓe ɗum ɗo e ko sabu ko ɓe juuɗe maɓɓe ɗen faggiti kon ko hollugol ɓe wondema ko joddi ko ɓe yangani ɓe woni e hettude na ko ɓe toñira yoɓirede koko ɓe golli ɓe pooɗani hoore maɓɓe ko ɗum ɓe woni e ƴettude e ɓe meeɗa wiwgol ɓe Allah wona toñowo yetoygol ɓe ɗum nden ñande hiɓe andi Allah toñata ɓe yetonoma ɗum mbi ka aduna ga kono fillitanagol ɓe ngol konngol ɗon ko hollugol ɓe awa degré lette ko ɓe woni kon e muɗum tooñi ala e muɗum koɗe ɓe handi e muɗum ɓe wona e yowede aslu lettugol ɓe ngol ko sabu faggitande maɓɓe nden daraja lette ɗen ha kade muusi ɗon ha kade oyi ɗon hanoɗe sifori noon e sattugol e muusugol koye hoore numɗal kadi ɓe yoɓirawa ɗen ɗon ko ɓuri ɗen ɗon hen Allah no wonoɓe waɗande kono o wi ko meeɗirɗon waɗum ɗo woni on yiwno tiiɗi woni on yiw tiiɗa no wona woniri wo ko sabu Allah wona toñowo jiyaɓɓen ko embere ko duwa ɗon heɓude kon e lette woni ko jonna ɗon alladina ɓen ɓe woluɓe ngol konngol ɗo waɗanaɓe o kambaɗo ko ɓe wona e siforede ɗo kadi konngol mum ngo ɗum ko yahuda
alladhina ben qalu wi'ube inna allaha tabiti wonde ma allah ahida ilayna o yamirimen o accirimen o wasiyike men allah nu'mina wonde ma wota men gomɗin li rasulin nulaɗo hay e goto hatta yatiyana ha o addana men ka sharia makko ka mu'jizaji makko kawisaji ko allah jonnimo ha o addana men bi qurbanin sadaka ɓannande qurban ko sadaka koko ɓanna fi allah yani ko ƴetta to adda ɗo hirsa ɗum ɗo ko fi allah waɗira wiyete qurban yani hunde ɓannande waɗanande fi allah ko ɗum woni sadaka hara on sadaka seede o jaɓama takuluhu nar yiite ñamen no tawa e sharia Musa alayhi salam e annabaɓe banu Israil arɓe ɓawo makko e laalla hara ko adi Musa tode ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala on waɗi ɗum si woni neɗɗo on o waɗi sadaka ma ɗum lutodira yimɓe lutodiri masalan e konguɗi ma ɗum neɗɗo waɗi golle moƴƴe mo faala andude si Allah jaɓanimo golle makko ɗen koyo addu sadaka o wallina ko fi Allah si woni Allah jaɓi e yiite tippoto yugol ka kammu ara ñaama yani sunna sadaka o ɗum on ko ɓe andi ko ɓe woowi non ɓe wi non ɓe feni non ɓe baki e Allah ɓe wi Allah no ahodi ɗum e maɓɓe no acciri ɓe ɗum no yamiri ɓe ɗum wondema wota ɓe gomɗi nulaɗo hay e goto si wona o addan ɓe ɗum ɗo kanko kadi ɗum ko ɓe nulaɗo sallah sallam noddiɓe l'islam ɓe wi he minen min yiralima ɗum ɗo siko annabajo nu an kadi haynoɗa jogi ɗum ko ɗum minen min mandi ko ɗum min andi ka sharia amen ɓe yejjitima ɓe yejjinkini wondema Allah riway ko faala wo e shariaji muɗum ndin o tabintina ko faala hay sharia nulaɗo mo nulaɗo jonna on no toon ko riwa itta goɗɗum ngo remplacera ma ronka hay remplacé de idan ella on ɗo na wigolɓe hiɓe woowi ɗum ko wigolɓe Allah yamiriɓe ɗum acciriɓe ɗum wasiyoriɓe ɗum taɓe gomɗin hay e goto si wona o addan ɓe sifa ɗum fenade nde ala lasli nde ala dalil Allah ahoda ɗum e maɓɓe hande wasiyoraɓe ɗum janngo acciraɓe ɗum ha ñalade wottere ko woni ka defte maɓɓe ko wondema Allah nuloyay nulaɗo wiyeteɗo Muhammad inde makko e no janta sifaji makko taguyankeji no janta sifaji makko jikkuji makko no janta nokku ka o hoɗo ka o jeeya ɗon no janta nokku ka o ferata o yahoya ɗon no janta ko sabu ɗum eggini yahud kaɓe on no toon adduɓe Madina hoɗiri ɗon ko fiyi on nulaɗo yalto e maɓɓe idan ni ɓe andi Allah haali on haalaɓe pos kono ɓe salo gomɗinde ha ɓe gayna ɓe fena kadi ɓe baka salagol maɓɓe ngol e Allah ɓe wiya ko Allah wimemo tamen waɗ Allah wi qul wi'uɓe qad ja'akum ko gonga ari on gomɗi arino on rusulun nulaɓe min qabli ko attilan bil bayyinati ɓe addani on ɓanganduyeji ɗin dalilji feeñuɗi laaɓuɗi e ɗi dande ugginanto wa billadi qultum ɓe addani on kadi konko wowluɗon ɗon ayi alquran on qirri ko wondema hari ɗum no e maɓɓe ɓe woowi ɓe anduno ɗum kono ɗo ko ñammintingolɓe na qirranagolɓe hiɓe e gonga Allah wi nulaɗo wi'uɓe arino on ko attilan min nulaɓe na nulaɗo goto de nulaɓe ɓe ari ɓe addani on dalilji feeñuɗi laaɓuɗi pos ɓe addani on towde ko ko landi ɗon ɗo ko ko woluɗon ɗo falima qataltumuhum awa ko fi hun ɗum waran ɗon ɓe in kuntum si woni on laatike sadiqina ko on gonguɓe ko won ɗon wolde kon wonde si min mi addani on ɗum ɗon on gomɗinayi ko on ɗum waranno ɗon ɓen ɗon hayno gomɗinon ɓe yutti ɗon ɓaawa maɓɓe fa in kaddabuka si woni ɓe fennima ɓe jaɓanalima ko honɗa e wolude kon am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqad kuddiba gomɗino do fennama
rusulun nulaɓe min qablika ko attima o aya ɗo no jeeya e ayaji foy intidiranɗe nuraɗo sallah sallam ayatu attasliya hollugol nuraɗo nde wona kanko fuɗɗa fennede ɗum sattani nuraɗo ha ko ɓe fennani o kon ɓe salo ɓe yedda ɓe fengo e fenan nden ɗum sattani nuraɗo moƴƴa allah wiyamo kori na an fuɗɗa fennede kadabat qablahum qawmu nuhin wa adun wa thamud fa in kadabuka faqad kadaba alladhina min qablihim fa in yukadibuka faqad kadabat qablahum qawmu nuhin wa adun wa thamud wa qawmu ibrahima wa qawmu lut wa ashabu madyana wa kudiba musa ɗeɗo fof fennanoma ko attima wona an fuɗɗora fennede idan yo jikku maɗa on e fennugol ɓegol wa'uwal jikku ɓen ɗon no wa'uno noon kamɓe ɓe muññino ɓe tabiti e noddangol allah e hoore hiɓe fenna wono allah wiri noon ko soto an'am naam fa in kadabuka faqad kudibat rusulun min qablik naam ayon no ari ka suratul an'am hunji ɓe ɓuran gune yeeso an ɗo ɓe ɗo a itinede so woni aya majji hakkundeji men ɗo hunji ɓen ɗo no ɓuri ko fan ɗo capanta to ka nder julirde ɗo walaqad kudibat rusulun min qablika fa sabaru ala ma kudibu ko sabru on wonne ɗaɓɓutude allah wi fennanoma nulaɓe attiɓe ma ɓen ɓe muññi e hoore konko ɓe fenna wa udu hatta atahum nasruna ɓe lorra ɓe tampina ha ari ɓe ballal amen ngal wala mubaddila li kalimatillah ko waylata konguɗi allah ɗi ala konngol allah ngol ko won ɗum telemma ɗon nulaɓe makko ɓen konu makko ngun ko ɓen folata wa inna jundana lahumul ghalibun ko waylata ɗum ala no neɓananmi noon ballal ngal ma neɓana oɗa ma neɓana en fof ha wiyen sifa ko ɓeya wolno kon hatta yaqula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah kono jakkitte moƴƴe ɗen battane moƴƴo on ko gomɗinɓe allah ɓen jaɓuɓe iwtirgol ɓawa nulaɓe allah ɓen ko ɓen ɗo woni ko jogui ɗum idan allah wi ɗo so woni ɓe fennima muhammad andu ko gonga ɓe e ɓe fennino nulaɓe go ko attima ja'u ɓen ɓe arduno bil bayyinati e dalilji feeñuɗi ɗi jom haqqil wawata fennude dalilji mujarrad ya yiwɗi ma hayya nanude tun a ɗiroto koɗi gonga ɓe arduno ɗin dalilji wa zuburi ɓe ardi e ɗeri iwɗi ka allah ka ayaji allah windi wal kitabi almuniri kañum e deftere jalbunde feeñude jalbendin ɗo ko feeñugol ko woni e mayre kon jiɓiliɓe ala ton fenade ala ton kon ton kon fof ko gonga kadi hakkille nanay faama ko ɗum jalbendi e deftere jalbunde deftere laaɓunde deftere feeñunde nde ala jiɓiliɓi nde ala hay hunde ko wona gonga e nder muɗum jumhur ko ni jangiri aya on ɓe waɗi ba on ka bayinat tum bil bayinati wa zuburi wal kitabil munir ibnu amir o watti ba on ka azubur bil bayinati wa bizubur e riwayaji makko ɗin ɗiɗi noon hisham goto fillaniɓe mo watti ba e kalima tata ɓon bil bayinati wa bizuburi wa bil kitabil munir ɗiɗo tati non no janga maana on kadi ko goto e serta kullu nafsin dha'iqatul maut kala wonki ko meɗo himayde kala wonki ko meɗo himayde ayaje ɗe yuɗen e muɗum nden ko wonnode wolde fi jihad woɓɓe no wara woɓɓe no barmina woɓɓe no huli taware dogi woɓɓe salinotode yahude kañum woɓɓe e ɓen saliɓe yahude no jooɗi no felude yahuɓe warama to wonki mo yahi so ɓe nanannomen ɓe waroytanoke so ɓe jaɓannomen ɓe yahatano ton mamadou siko jaɓaynoɗo o jaɓatano ɓe fanɗuɓe hakkil ko wowli ɓe jooɗi wolugo ɗum fi ɗum fof ko kulol mayde ɓe jantaɓe ɗo ka muddan ɗo neɗɗo ko wuddirta hunde ko fi tun fiyake aduna
ka jawdi no feñani mo ɓe wondema ko wujjitta ko fiyo ɗuɗɗino hara ko falawoy mo mari jawdi buy telemma ka gandal ɗon no hucci seeɗa kono no feeñi neɗɗo ko wuddirta gandal ko fiita heɓo janguɗo sifa ko jogi ko ɓe hara mo ɓe maɓɓe no wawa landede mo ɓe maɓɓe no wawa arede heɗane hara ɓe ɗiɗo noon ɓe woni karamakoɓe ko ɗum neɗɗo on wuddirta na ɗo fiya e hunde ɗum ɗon noon fof ko yowdir ɗum e masalihuji adunayankeji ko sabu yani onno añalngol neɗɗo oyan teddungal ko karamakojo heɓata e talibajo mum ko sabu ɗum neɗɗo salorta jannugol goɗɗo fi taw jannumo ha o heɓa gandal hara araynoɓe goo ka makko janngugol joni yahe ka oɗa ɗum fof ko maslahaji aduna woni e nder muɗum ɓeeɗo kañum kadi ɓe wowluɓe ɗi konnguɗi bonɗiɗo feni e hoore allah toñiri allah sifori allah sifaji ɗi allah woɗɗiti ɓeeɗo kañum kal no faggiti ɗum ɗo ɓeeɗo fof enen e fof meɗen allah subahana taala o hawtindirani e waajol golle o aya ɗo o wi kullu nafsin kala wonki dhaiqatul maut ko meeɗo himayde ki yahi jihaadi o ki yahawo ki meeɗa e mayde nde jawdi maɗa ndi jonnutuɗa haqqe allah on e mayri o a jonnita o a meeɗa e mayde nden a accandi ɗo yaha ngal gandal ko allah okkuma jannuɗa o a janna a meeɗa e mayde nden ɓe yedduɓe fasigiɓe ɗo yahude siforɓe ɗi konnguɗi e jikkuji ɗo wawɗa wa ɓe wo woɗiɗa ɓe wo an e maɓɓe fof meeɗa mayde nden on fof kono ko gotum fof kutuɗo lawol gotol hewtoygol ko allah honnon noon sendidiro taw ko kare fof ron ɗatte cele ɗen ka ñawore fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir ko ɗon sertoyte kono lawol mende mayde nden mo ɓe meeɗayde ko ɗum allah wi kullu nafsin kala wonki dhaiqatul maut ko meeɗo himayde meeɗugol hunde ko ñamugol nde dakmito e mayre ma ko ñamugol nde so'ugol dakamme mayre woni dakamme on no weli woni dakamme on no metti ko ɗum meeɗugol ko ɗum sida jonde goɗɗo ñamete yo ndaara wi metti ɗon ndaara on mettugol ɗon na waɗugol ɗengal ngal e hoore muɗum ko ñamugol ndaara ko ɗum meeɗugol idan allah sifori ni mayde nden e meɗen hollugol le mo ɓe meɗen andayde anda haqiqa mayre no e mayde ko muusi sakaratul maut yo allah hoyfinan en kono mo ɓe ɗum reway e muɗum no serta noon e jama o nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay mayde nden hendi keɓe ɓe soñjino ɓanndu maɓɓe ndun wuli ɓe landi ndiyam adda ɓe woni yollugol jungon ka ndiyam ɓuɓɓina ngo mawla yeeso maɓɓe ngo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe wiya la ilaha illa llah inna lil mawti sakarat la ilaha illa llah inna lil mawti sakarat so ni ɗum ɗo nulaɗo sa sallam ɓe ɗaari ɗum ɗo mo ɓe meeɗay ɗum ɗo ko ɗum allah wi wama jaalna li basharin min qablika al khuld min waɗanali neɗɗanke ko attima luttugol heddagol ka hoore leydi ɗo ka gurnan ɗo afa in mitta si woni amayi afa humul khalidun ko kamɓe heddoto goto heddotako innaka mayitun wa innahum mayitun an a maayay kamɓe kadi ɓe maayay summa innakum yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun reftino ka joomi moɗon ñande dargal on ari e wengidiron o waɗu nolan o mi waɗano si woni o yeddi hundukon fermé tere ɗen woola ngal be qirro ko on waɗuno aya jeɗen no joli no tindini wondema ala hay e hunde ko heddoto si wona allah sa nani ɗo kullu nafs wonde sa watnayla hakkille maɗa yaha e yimɓe ɓen tum ma siɗe watti ila seeɗa yaha awa e jinnaji ɗi yimɓe jinna ɗum no feƴƴi ɗon malaika ɓen no tawa hay goto maɓɓe heddotako hamalatul arsh rondiɓe arsh allah ɓe fof ɓe maaye ala heddotoɗo allah wi kullu man alayha fan kala ko woni e hoore mayri ko lannay ɗum o leɗɗe o kala ko woni e hoore lenni fo lannay allah wi kullu shay'in halikun illa wajh kala maayey lannay fi mum deƴƴey lutta allah toon wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram allah ko kanko fuɗɗino yani o woodano tawi goɗɗum ngo ala wondude makko huwa al awwalu
o wodoye kadi hara hay hunde wonda e makko huwa al akhiru ko ɗoni huwa al awwal wal akhiru idan kunki wonki be meeɗa e may nden wa innama tabiti noon no ko woni fiyake moɗon on ɓaawo ɗum ɓaawo mayde nde namayugol tun dey ñola wuuɗa alanni la tabiti noon no ko wontata fiyake moɗon on ɓaawo ɗum tuwaffawna ko on yoɓeteɓe hunnane ha timma tis ujurakum joddiji moɗon ndin yawmal qiyamati ñalade tangal goto kala e meɗen ko yoɓoyteɗo joddi muɗum ndin haandi timma konngol ngol faggitino kuuɗe ko faggitino ko moƴƴi kon allah yoɓire ɗum moƴƴereji sowaɗi sowidira gotum be allah yoɓirta sappo ko sappo fuɗɗoto ɗon ka joddi ko boni kon allah yoɓire gotum be gotum o toñatama o ɓeydantama himo ɓeydane moƴƴere kono o ɓeydtama bonde o ɓeydantama bonde o witantama kadi moƴƴera e hunde ko noon allah yoɓirtamo be ha timma si woni o yafakima boneji ɗin o yoɓeɗi fof gotum be gotum haɗi timma peesodiraneɗa moƴƴini e bonɗi ɗin hande kadi ko peesi o ko gonsen ko ɗo wonda e yarude o wi faman zuhziha anin nari nde tawno ndeññande ko galleji ɗiɗi woodi galle wiyeteɗe aljanna e galle wiyeteɗe yiite aljanna on ko galle neema galle fowtere galle ɓuttu galle weeli e foti galle ɗe alqurana wi hino e muɗum kala ko wonki faalete o fiha ma tashtahihi l anfus wa taladdu l ayun galle luptal mo naati e majje o yaltata kala ko wiyete suno kala ko wiyete tampere hum na kene hum na gundo hum na so'ete na hay hunde heɓata mo naati ka aljanna to ɓe galle ɗo yo allah jeenu en e ɓen e galle wiyeteɗe yiite ɓe none lette none soñdia none jasinede woni e muɗum ko ɗi noneji ɗo woni allah wi ɗum e ayago fariqum fil jannati wa fariqum fi sa'ir fedde go hino ka aljanna ko ton ɓe yata fedde go hino ka yiite ko ton ɓe yata yiite ngen woɓɓe no natoya to yaltine ɓena ɓe ka aljanna si woni ko ɓe naadira ton ko sabu muɗum timmi yani ɓe yoɓama joddi muɗum ha timmi allah o toñata o yaltinaɓe moƴƴereji maɓɓe ɗin o yoɓaɓe ɗi o naɓaɓe ton tawɓen noon wonano julɓe jaɓano allah few ko ɓen ɗum tun heddoy to kaleri yiite idan nde tawno ko ɗeɗo ɗate ɗiɗi woodi allah wi faman zuhziha kala wonon on dandaɗo on woɗɗinaɗo on oñinaɗo naɓiraɗo sera anin naari gaye yiite ngen pottina yiite ngen woɗɗinange dandange serinaɗo nge kala o heɓoy ɗo ngal geɓal ɗon wa udkhila al jannata ala nokku ka o yaha si wona e geegalle ɗimme ko ɗum watte ɗo udkhila al jannata o naada yiite ngen ko o naada aljanna o ko yiite ngen adete hewtede feƴƴe yahe ka aljanna ƴanngal no waali ka hoore yiite ngal ƴanngal ɗo wiyete sirat ko hoore ɗon feƴƴirte kala on dandaɗo ɗon feƴƴoyi ko aljanna on heddi yeeso to allah wi kala on heɓuɗo ngal geɓal ɗon dandede yiite ngen naade aljanna faqad fas hare gomɗi oɗo o fooli ko folotiro o adna ko folotiro ka wonɗen ɗo ko folotiro wonɗen ka julde ka korka ka zakka ka konguɗi moƴƴi ka jokkagol enɗan ka teddingol mawɓe muɗum ka moƴƴagol e kawtal mum fof ko folotiro wonɗen woɓɓe no folotirde ka moƴƴereji woɓɓe kan no folotirde ka boneji allah noon ko noddi en koye moƴƴereji ɗin o wi fastabiqul khairat adodire e moƴƴereji ɗin si folotirama ko ma woɓɓe foola ka ma heɓo attiɗo ma heɓo hikkiɗo ɗon e hikkiɗo ɗon e hikkiɗo ɗon ha sakkitoyɗe e foolu ɓen foolaɓe noon fuɗɗo kañum kadi ko ɗum allah wi ñande dargal yawmu tagabun ñalande janfodiral aljanna on allah no waɗi toon werdeji tagore nden fof gomniɓe ɓen noon kamɓe ɓe suuɗiti seeɗaɓe golleji moƴƴi ɓe janfore ɗum heferaɓe ɓe hendoyo place maɓɓe ɗi ka aljanna ko ɗum ñalnal ngal wi ana nden ñalande ɗon idan nden ñande kala on heɓuɗo ngal geɓal ɗo haray oɗo o fooli o jeyama e fooluɓe ɓen wamal hayatu dunia wonaali ɗan gurɗan aduna illa mata'ul ghurur si wona dakamme hodo ɗan gurɗan aduna ɗan hoday neɗɗo so watnaya ɗan janfomo ɗan ɗaynamo ɗan bonnamo haaju neɗɗo si hilniki aduna o ɓernde makko nden tuugike e ɗum o wonayi e yelaji ɗi o hewtata
mi waɗoya ɗum ɗa mi waɗoya ɗum ɗa mi waɗoya ɗum ɗa ha hewta sappo e joyi ko hewti 34 on o feƴƴoya ka mi waɗoya o yaha ɗon 30 ona e ɗin yelaji sa wattanila ko fandi o a tawa ɗo a hewti 10 on a tawa a heewi ɗo duuɓi 90 konko wiɗa ɗon mi waɗa ko hasi ko ndeɗa hewta ɗon haraya yo wike 90 on o yigitino gurnan nan kara neɗɗo hewtirta hannde hay dow ɗum laaɗo make amaru ummati bayna 60 wa 70 gurnan mofti anden ko hakkunde 90 mo tuugike ɗan gurnan aduna ɗan hodaymo ɗan janfomo gurnan aduna noy ko woni e muɗum kon fof seɗɗidirama e aljanna o hay fus a tawa ɗum ƴetta laaɗo maki mbaalodi sawru goto e mo yani tuggordu makko ka waloto ka aljanna embere on place ɗo tout no ɓuri aduna on fof e ko woni e makko kon fof allah yowma alhayatu wa ma mata'u alhayati dunia fi l akhirati illa qalil dakam mi aduna on si ɗum eɓɓidirama e ko woni kon ka dargal kal aljanna tawi ko gonngel ni neɗɗo joom hakkille noon ko ɓettotoɗo hara ɗum ɗo hodali ɗum jam faaki ɗum allah ka laaɓa gollen ka yiɗon gollen moƴƴere ka yurme gollen o wi en ɗan gonɗan aduna ɗa wonɗen e muɗum ɗan wonali si wona mata'ul ghurur dakam me hodo dakam me janfo yani mbele nduru hun janfoto ko neɗɗo mettaɗo sikkane weli hara ɓawa ton ko haaɗi tak ko metti cep woni toon dakam me hodo ko ni gurɗan aduna sa tuugi ke majjan ko yiɗan wa'ante sabu a meeɗay ɗo weli hoy e foti hoy kono ko gokkurni tun ama yi tawoya allah hara ala toon julde ala toon korka raboral moƴƴira e hunde ta ko yite nge kampima woni dakam me hodo allah subahana taala on dandoen to allah e famille ko janggueten kon toro mo hisinan en dina men kam o hisinan en finde men nden o hisinana en tere meɗen nden o arsika en wolugol ko hanɗe ngolude yo woɗɗin en nandugol yahude ka jikku o ka kuuɗe o ka konngudi o en toro mo yuɓnire en ɓaawa sunna nulaɗo on sallallah alih w sallam o nandina en ka konngudi ka kuuɗe e nulaɗo e sahabaɓe muɗum ɓen o wattido en e maɓɓe kaljanaji ɓuuri towde wala yahsabanna alladina wota sikkudey ɓen yabhaluna ɓe hino wuddira bima atahum llahu konko allah okkiɓe min fadlihi immorde e ɓural muɗum huwa hayran lahum ɗum ko moƴƴere wonande ɓe bal huwa ɗum ko woni sharrun lahum ko bone wonande ɓe sayutawwaquna ɓe ɓornoyte ɗum ka daaɗe maɓɓe sayutawwaquna ɓe ɓornoyte ka daaɗe maɓɓe ma bakhilu bihi konko ɓe wuddiri yawma alqiyamati ñalande dargal walillahi ko allah wodani mirasu samawati rontugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin wallahu allah bima tamaluna wonande konko golloton khabirun ko o humpitiɗo laqad samia allahu gomɗi allah on nani qawla alladina qalu kongol ɓe wi'uɓe inna allaha faqirun tabiti wondema allah ko baaso wa nahnu agniya menen komin alɗuɓe sanaktubu min winday ma qalu konko ɓe wuuli wa qatlahum l anbiyaa e warugol ɓe annaba ɓen bi gayri haqqin ko alda e gonga wa naqulu min wi'a duqu meɗe adaba alhariqi lette sunnayɗe ɗen dhalika ɗum ɗo o ndi joddi ɗo o bima qaddamat aydikum ko sabu konko ardini juuɗe moɗon wa anna allaha e sabu tabiti wondema allah laysa o wonali bidallamin toñowo lil abidi jeya ɓen alladina ɓen qalu wi'uɓe o ɓen wi'uɓe ɗo non wona jiya ɓen ɗo alladina ko ɓen alladina doga alladina qalu inna allaha faqir alladina ɓen qalu wi'uɓe inna allaha tabiti wondema allah ahida ilayna o yamirimen allah nu'mina nde wonde wota men gomɗin li rasulin nulaɗo hatta yatiyana ha o addana men bi qurbanin sadaka ta'kuluhu nnar yite ngen mo hino ñama ɗum qul wi'u qad ja'akum gomɗi ari on rusulun nulaɓe min qabli ko attilan bil bayyinati ɓe addani on dalilji feeñuɗi wa billadi qultum ɓe konko wowluɗon falima qataltumuhum ko honnu waran ɗon ɓe in kuntum si woni on laatike sadiqina ko on gombuɓe fa in kaddabuka si woni ɓe fennima faqad kuddiba rusulum min qablik gomɗiɓe fenni nulaɓe ko attima ja'u ɓe arduno bil bayyinati e dalilji feeñuɗi wa zuburi e ɗeri wal kitabil muniri e deftere ɓangude nden kullu nafsin kala wonki dha'iqatul maut ko meɗo himayde wa innama tabitino ko woni tuwaffawna kon yoɓeteɓe ha timma ujurakum joddiji moɗon ɗin yawma alqiyamati ñalande dargal
faman zuhziha kala wo on danda o kottina anin nari hitenen wa udkhila aljannata wa nada aljanna faqad faz hare gom di o foli wa mal hayatud dunya wona le ngunnan aduna dan illa mata'ul ghurur si wona dakam me hodo wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin